Initiative Sessionek dauka 3 helburu nagusi. Alde batetik egongo zien, Ekineta indagen goi mailako instituziotako ikasliak. Bigarren alde baten egongo zien Ekinetera ez diena jun, eta berez etorri dio hona aktuatzeko eta jende berrixa esautzeko bebai. Eta hirugarren aldetik egongo zen, Gazek organizau daben lehiaketa daukala izena sentitu pentsatuekin, eta horko sariak banatuko die. Gustatuko litzaidake ondo pasatzen duzula, gero berriro itzuliko gara bukaeran sariak banatzera, baina tartean ikasterik, elkar ekiterik, taldeka lan eginez, eta bide batez zeozer ikasten baldin baduzue, on izango da guztiontzat. Mil esker berriro etortzeagatik eta gero arte, bukaera arte. Mi nombre es Amaya Cortagarría. Anders Esmanaiz. Mi nombre es Silvia Jándula. Me llamo Miriam Pérez Rodríguez. Ni naiz Alatetxeberri Arteun. Interesantia izan da eta ondo, pixka soltatzeko eta jente berrixa esautzeko. En principio es pérdida de vergüenza sobre todo. Nik uste tiri ideia interesgarrixa dela. Ondo hau. El tema se llama iniciativa, como darle vida a un niño o a una niña que no sea una parida. La gente solo dice tonterías y a mí me reconocerán por ser aquel rapero que rapeó el otro día. ¿Tú dónde vas con esas pintillas? Más bien que un nenazas pareces una nenilla. Puedo rapear sobre Gaze, pero me da igual. Yo soy un estandarte. Nik ere euskera egin dezaket, Big Boxa, Seré más conocido que en el Gaze que en la teta de Janet. ¿Dónde estás, tío? ¿Dónde estás tú? Ahora te toca y yo me retiro. Hori altzan guztia, hori altzan jasta, nik rapero aiegin, baietz oain parrasta, jarri behar dut lurretik, orantxe arrasta, ez iniziatibata, umore eskasta, honek errima denak prestatuta dazka. Honek errima denak prestatuta dazka. Gisa esan da, klasien induzko berba proiektu honei buruz. Bai, egon nintzen, joan zen urtean, eta aurrekoan hemen kursalian bertan beste ekintza bat egin ginen, hemen tablaua montauta eta ondo zen, bai. Yo creo que tampoco hay que ser profesional para presentarse a esto, o sea, tú tienes que tener una buena idea, llevarla a cabo y yo creo que eso es lo más importante.